and what the amayen. Cassia Boymo Semu be any. Mampania be the Dr. Laji Mamadu Paumia. Wakasa says, Sa Pumu ya dear. Gadam senti and Padudon when you be. I was Yamra Soja for no so Shasia or more AD budget in Hong Kong and Titia and it's a NDC Brasoja for a cantamadin Syria Boguso says a finance minister Rama Parliamentary. I'm a church in Simon Via budget in Yadria on Mepne Amiaja Tumu. Anas if I want share. Abaya sabia se wachina woman the one kuku any yankaka ebegu from. And now so cases akasia bemi and sako so or courtua or penia to esien ya ne bange amanfodo musika koguo says he can say 2 years and memye a honsem koye pinwa and a court to cotra so no so kwako dem one so chases kebi wo hono mo a obetua se beye na ebe empatesike ja wonko dem munsem ye be rem ne de ho nkomo panwumre ye be pa wuramu wapoye mantem asamai tamfoi and some ya a free oba a check power. And now walk up here, cause we are a Ghana for Mugu Kata Bonten so Busia. Yes, you been Marco Cotton Tom fake tickety. I'm a Kata pussy for what you want. See the more Cassay, or Modu Moka Kujina Koto. Na ye Powremu anaches a fear Babe Simono. Uroto. I was for when you have a fropin, Yaki and any Sakasia, baby, will be an numerator bar with the sorry, now good Yama Confona Saba Betana said the commentary no about Twasso Eddie Mamo. Cassia free Sompa 93.1 FM, so Kumasia Bontensono, a better than Huaka Kofa Sompa 98.89 FM, Sompa 98.9 FM, Usunyai, and then important Mojen Chenu Susi Fabra, Abra, okay, we social media platforms are doing in us, Oko Facebook, Sompa 93.1 FM, Sompa 93.1 FM, na YouTube, Sompa TV. Bide di abo amalibi abo ganyumre mene. Wahini ama krancha dazwas of mami premeni kasia pono enie mampenyini abedieche doctor Alaji Mamadu Paumia siremu sejata ya watsese bwangoma so Mr Digital ena woka sei na semina date ya waso show meni mu asabre sapu mu yade kidney no ayekwaso bebrebe no ni nyina dra ye gadam sei ni mu awudra ye friend se mekuri ya ye de agumu na akofa yade no do de aba wose amfa ho se wote baby ye gadam so akono musuo na mekuri bi wo mu pe ebetumi akwakofa sa enwenei ebi so ya baba ya wukom wode asem we baba tu mu wo bra Ghana Kidney Association for na women college of physicians and surgeons one makabom na wodi djumaso bi a watu din 50 years of dialysis in Ghana, the past, present and future ewo na mampania be de kire ko gina mu a na wode asem e de etumu na asem a woka nyina ne se aban no aye bi ye koyanim ye baby aka ho amantam dun sie no ama dialysis centers no watretre ne kwatabem. Pollution of water bodies and our soils can have serious effects on our kidney health. We as a people should be worried about the consequences of illegal mining, also known as galamsey. The continuous pollution of our water bodies with chemicals will cause kidney disease in the people who drink from these water bodies. Some of these chemicals may find their way in our plants when we plant in these contaminated soils. For instance, arsenic and mercury used in processing the gold have shown to predispose people to kidney disease. These challenges, ladies and gentlemen, if not addressed, will negatively affect the quality of care given to patients on dialysis. Mr. Chairman, as we move into the future, there is the need to increase the number of dialysis centers in the country and ensure their equitable distribution across the 16 regions of Ghana. Mampanyina be de Dr. Alaji Mamadu Paumia na we ye na Ghana Kidney Association dwam training a wodi won mani Professor Samson Entry enso e kire mu se mfin schedule no no e yade a aban no aye bi aban abakọ nanso anso wada e se tumi kire mu to on de nkade osra aban sa agenda 111 no a wo mu system dialysis centers no wo mo ma no emfra nam even though ya human increment kakra de ba in sai and cover the whole because most of the dialysis centers no Accra and Kumasi into northern part of Ghana are very limited. We be here one man and a dialysis said don't choose one. We are 3 times a week. You don't give free
Upper West or something. I mean, that's what we are saying. And then I want to government is easy. I consider dialysis machines. So instead of being a beer, it also means that we need to train more people. To be able to handle it. Accrediting Ghana College of IDT specialists in accreditation and nursing college from I demand that we need to expand it, get more government support to train more doctors and nurses in dialysis. Couple putting dialysis machines. That was I don't know instead of being the manpower and but affordability is a great issue. Warrior no rakwaku krantin ya wonu sufofia ntoata no adwa na bamo kidney yade bia so ni mu no wada dialysis ni so bona kosem sre wonu ma yesem obie ankora so omumra wonu mu wa na sa yade we de show mu a na aka wonu nyame how because niema now ye putumi ye niema now ye putumi ye ntumi nyama holding so tell eto de bin so wo attention span and now focus odi ejuma no so tell intino niema bia first na uya unwin ho no obehu sa fe uya obre uya akrebia no mabre intino ebe yo te say then there so but onyame ya wadom na onya doctor ko ya owo ni papa hotel na woto wo ya se chire wo ni erekoso ni niama sise wo ye ni edwen a sise wo di na wodo to treatment ni so dia na wo hwe so ye ni a wo se ni a wo kan pepe a bese ni siuda dem bi bi yo ho den ba ko juma be ye ni a wo ye ni na mu niama bi wo ha wo ba ka chiro se ni bio se nwen bi o ha on to ni bio because who di say nwen na na o ye mere o mo ntino ni na agina ni a doctor fo beka chiro se treatment no be se ni a me kind bosum bia no one spend between 3,000 to 7,000 Ghana cedis for treatment in Korea. Treatment no so 3 times a week. Yewrei asabre wono ne wakoka dwamu yi ye frɛ kwa kukrante sabu mu yade yi wanyabi so for informal free vice president Dr. Alhaji Mahmoud Bawumia na tena ye informal commerce page fiem na mama ni tuase osofo a owesi kase no ntotua so na no ada commerce page fiem edi sike de bebo my concro Ghana ho bra e free January kosi December afefo fra ye kwa ko remode wonsam ekoto commerce page fo nanim na eduru se commerce page fo no eyi ni wanwan edidi ho nkomo ebobo ho ye ni no mo ye wo ho ansa na so mbeji atuma wo so amorua na de akwa kodi djuma wo mo atusa na mo no na nkomo no ehase na wotwi na de ba ko akoso mraspeja fie mo no ye se MPP mraspeja fo no kra no parliament no mo nko ene mpese nkomo no a wo edidi fa budget no wo edu mu nsusu na so ma dwinche bi akọ edi akwakoboa enam so man tete aso perfect nsentwefo ye tete ene se stadium ponyankrompon wan fakom no ko fa fiche kakra bi a wa hwe a NDC mraspeja fo no wo emwa emasa budget we empenimfo empene so mane nkonko ye adwuma mraspeja ni wo mraspeja fie ma desia wo tamale south abatom peso so eye Haruna Idrisu wo no akroda na domkuma wo mraspeja fie sese no wo ye kandifo dano no kire say so omote parliament wo no omudi budget wo nkomo na nipa na okofa budget ne de beto parliament no wasesa ne niam akotena bro kire de wo mo entiase ntomo catch speaker of parliament say if you na ko so mo ba parliament na so fo esikasa no ntetua so a metena ho anhwe a ma budget no nkomo no ma ni a if you na konya de budget no wo mbedi hu nkomo mpene mpese wo ma pene amya atum e de ayadwuma wo mayimu honorable Haruna Idrisu on the state of the failing galamsey and the continuous harm and destruction they are doing to our water bodies. Every other time I've raised this, I don't seem to be getting it. Parliament will soon rise if we focus on the budget. Then, Mr. Speaker, he's answered it already. Mr. Speaker, when we get to approval of budget estimates and ministers don't appear in person by themselves, we will not support the approval of the budgetary allocations to those ministers. We will not do it. So ministers must take this out very seriously, that only ministers so appointed by President Nana Addo Dankwa to oversee the sectors must rise on their seats to move motion to ask for budgetary allocation and approval by this House. Failure to do so, leader, you are assured that we will stand down a number of those motions. I've asked the Committee on Health
Akando, if you come and us agenda 111 accountability on health to this floor, your health budget will suffer. We will hold this government accountable. We intend to strengthen oversight, and we will do so standing here. So, ministers, if you think we can take Parliament for granted and take the majority leader for granted, because he's now aspiring to go higher, he's been undermined from his back. So, ministers, Mr. Speaker, when we get there, Mr. Speaker, we will indulge you. Abusia we amra so dwani o amra so dwe fie ma de so mo tamale south abato mpesu so no akrona na ye kandifo a edom kuma wo amra so dwe fie msese no woda wo no ma no nti ministers no a ye de mo budget aba betoto amra so dwafo na nimu a ye hwe ne mo amra so dwafo no bedi hu nkomo no ma age atumu no se duru so na se wansi parliament ono mo a ene fa hye otirim se kapre bakura no nyaade a wobenya e de akwakoye adwuma wo ministry hono mo na busia na no si ya ena so amra so dwani no blo se chemensa bunsu ono akrona sa so ye minister or parliamentary affairs once and some so echire say committee din de so mo trase na se bia mu di budget no nkoma minister no so dwabuom kra obekọ no de ne ho akwakohyem anu ye bia ne kosam bia also mu busa de fa ho no ojane nuanoma na ma hyebo so mo nyina abekọ se beye na budget na ne kire ya ombetima gye atuma maban e de aye adwuma consideration of the estimate Sompa 3.1 is only the consideration of the state of the trading before the committees. We expect the ministers to be there. So the ministers should take a cue. And once the referral of the estimates go to the committees, just to say that I'm guided, Mr. and should be guided. So I'm just adding to what the minority indication he has given in respect of ministers coming to the House to lead the discussion or deliberation on the approval of their estimates. I'm just adding that even before the committees, they should avail themselves so that everything will be smoothed out. The Honorable Agaga is saying that the National Security Minister refused to show up at a location. Abusia wa yamra so dwani o wamra so dwafie ma de so mo so me abato mpesu so no akora na ye kandifo a sesi edom kese e wamra so dwafie wada wo ma no no abolo sei chei mensa bunsu wo pena wo twini ne nansa obi okọ kateso a wona ye ni nyina sa Ghana fo twena bo so a wo wura lesi wo poku mensa ene wa trende ya santimantemu woni pani kwanchefo oda national service scheme no ano ne baba wa titi ne bowure mu amana be ye dokota wo ye na dwuma o menhia ba ya sabia ene nurse Zaina Bubotwe konya no baba ye papa ese sanga kodru ho ne nurse ni de ko windam so na tenie ne ba bia ye me fe Catcher and said, do you know who I am? A crown is also do you know my father's in Jimmy? Oh, my Pedjuani and Idia. A Waka Crano said, ye twas one, Utim Sabapanidia. Yet see I morning and I was so munchada pa, won't mucha papa. No, and a semi Ghana for your friend Yenya war. Ye trip a pay a boissoir, Chinabasa swing nada, and the other no watch say, what Jenny Wenny. Ye, your man is also pension, ye Musenkaja, a chocolate to the baby a tray. Hey, and that's the 4 woman Shabaya Sabia. Ye PBI dada, so watch never cost Sraki baby, one say any answer wada. If you had a bedroom original, I draw a bay and ashes, whoa, hey, whoa, where the asset ye dear, Musu Chadi or Quay Yasenet Yankwa. Nasasemu, Anna Wura, Jones were free anto. And some pants and for to drink come which him say, so pension a dear. Now come up a sack. Nanua money dear, and you only bring a hobby crackers. The National Service for so I say now the cat in the tea and say and the phobia could see how you need to say Ghana dear who's no I see a token be some story and die now story in the we are not just the Napusi we suspension no agina ketua so many busumi akinu bia yire fit no bia ko na djuma no asa ko se hokudi onim asem bi sia ye wa asem ye ko hwehwemu ene ye wa asem a nipa na ye no de enye ye na di na ye asem ye ko hwehwemu bi no enye di ni ye lawyer tu ye for say asem bi wo ha o mu frɛ no ifsa lekweta at the end the matter speaks for itself therefore that one man say I will be
for many transfer. When you get mention, did you do a part of my kind of situation? Nah, you see, I could use him. I could use my papa. Who could use Mamma Nakata where any theater? And I could use my fine, for Papa years. None less need a root. Nurse need a root. Yeah, were mad. You're in the time. But nurse did not on your root. Accidentally, when you have to know your root. Not man, Zareta, also 77 brothers who did them. Ora Jones a free anto katachi asemi ba yin na ye kabi mamu we de srem why we srem na sra ke de mu de bem no ba pimfo bi be wo na asem ba na ase de mu be ya ma Ghana fo afi ya sa ka se mu ya duabu esrem wanyado me boabo ama ese de esre bi kura ya de akoso awie ni embre kura no ni ya pumso na aboboa no ye sre wo no no gidie se ade nche no na asemu ba yin na ye kabi mam so dokumensa yin na ye twena bo so mam e de bebiem na ase omo de bem die kwa akodi ko bia Ghana fo mo ye ne dani simu so a mo so obi nim da ko de mo ho asem bebo nese fo ye temo ase eduru ba bia ya no mo di bem asem ana me ke nese ni abayo pa akwadwuma no pa woni di ye Antiness akrani bo nese ni ahye oba so no mo yo meba wasechem every esoro se flase nese nso ade enura maami epinfo ne kondo ne amadi family ka ayi bo friend raswata ejere besi apo petines yatadi ojiro de ne besi aje otete eti yadwuma omo ye no ayi wo wu adwuma na nyu bibibi ni abubonua tonya me walaitele atabi omo adwuma de na form what you pete no she pete na form de mia na ja me yere no mo ne mo na nyuma ye bebe no eye abza for ye to so na enu abo flo no amidi Zafe no abeka why am ze Sompa 93.1 FM yenwumre no nsia kase na bia wo bia na egusu ye de mamonom ya to ase ne fam kongumasu a wonsensem na ekobia from say Mest Africa G step na womo ede afutu ekoma batai no se empempina ya na ye moa ye nkwada no enye chenchirenchina akwada no pese obeye dokota chenchirenchina me pese obeye nurse chenchirenchina me pese obeye lawyer bia asem ni ye moa nkwada no se beye na ade atwede amponyankrompɔ de dumwom efri yafunu no wombetimi asua ho ade na eso abamfaso ede amamu no nyina wose ne ya ye de technical and vocational education abai enkosechire oba ne se chenchirenchina na esi atade na apese wo hye chenchirenchina ja misiye ya mano kaboso gbagba se befo yiri enu bi na apese oba ne ye wabra wono susu wonim kasakra ebasa emwa ye mwa nkwada na de a odonfo de dumwo mu no eso manfaso amamu no nyina jumedi bia ahihye se ye ma idea nkola ewo junior high school and nkola omo basic school ebenya inspiration bi ye be encourage omo ye be ma omo enya suade hunu bi se omo suade nenso say ye customer science technology engineering and maths no omo so omo betimi adwen omo adwen a amadwe omo wono omo betimi disaster way I apply to it na omo etimi dey solve usual or regular problems ye society enti no G step no say ye ka G step ye nkola mo basic school inspire omo to use them to solve everyday challenge in the community. So in Ghana this is the first time, but it's actually been held so actually for this particular one when I first cohort, you know, and we have Kumasi and Accra, Ashanti region, any greater Accra regions. But yeah, well, ambassadors are momudin kind go through a similar program to say now. Almost in your mentorship and also building prototype. Yes, more than any challenge, and I say they won't get a prize, but when more than they will get a prize after their whole pitching and then they judging. 5 if we Ashanti region and us. Okay, not schools, teams 25 and our teams 25 so free Accra. Same for Kumasi. Mekani said teams, Esani said school be more than one team. It is a Mekasa school 25 and I just say schools in the pay. Until 25 teams were Accra and our 25 teams were Kumasi.
Abusuafo we ya maame Rhoda Beatrice Fletcher wono ene ye project coordinator at the Mest Africa G step 4 na ochechinsemu de eche no hene Osabere ma kwa me kon yo hene wa samantamfo yi eno de aba betu dwase ne benkumi asabre yesi awro ne pabo pa na pampam ni nyina da ne se Ghana sika fre wo pepe wo hadunum wa chiade akofo pani fie no enya no kure benkum hini ena sabre ye bone kunadu na osabere ma se ye chireche mu kura ye nsa no asanso de ya ye friend signature no enya na ne sa ya se ye se power so na ebusa cheche meko na me kwa me nyako atwetwe nkomo kwa me edini de kwabena nyako ayo kwabena nyako majoe me josumi ni aba ede na ekoso ada matamantamfo yo mi aba mi se be me kakra ndi na ochimemu kameye se asam kakra man ho me eso ni nyina no ene se ochehene osaje fa mo ati ofori panyi ejani tumi eso emma bekum hene ono wo asamai tamboy na dan ko wetumi ehwan na se empaboa se mpono di brand ya je eje fini nsem ni nyina no ene se mpanyufo echirima galamsey famra kwan eso no ode ne ho ahyem embasika odwiri digu no botom de enya asam keto akrabo bra sabe o man Ghana ne mpono cheman so omokuti asa suban bone ewe na me no ekasa no na ohene ayebo ndin se ono ye benkum hene community man ye koso asamata mfon so odimu akotene ye pa na ebra mpanyufo ba bonte betu dwa echemu se omo yinna se empaboa amno kase onye benkum hene ewo ochimam ebio no na ne wa ba bonte de se baba betu edwa na ne nsema da betu dwa na echemu se ebra na oye adwuma ese benkum hene no otua 115,000 Ghana cedis edema for the penny efie a to me say ekọ chehene ehonomo a ni nyina no eye sika eye enase sika ni nyina no ewe dwumadia na odi etufo magudie ewo sabra na oye benkum hene eno eno ti ochirema odi ka ba bonte de batu dwa echem sika no ogina de esa sebe sempanyufo ahwan na se konya de na se sika no de koma for the penny fie no ogina de na no na oye asamatamfo hene osabere ma okon aba bonte de batu dwa achirem se da bi Sompa 93.1 edi atu edwan nya de no krebia ewo mu esa sebe ono na yo hene ewo kodua de mu sika tua bi krampo bekoso edi ama ofori panyi efi ono so ya de na sebe tima sase ebe no na abekum hene na nadan kwasa so aba bonte de batu dwa achirem se da bi sema sabere ma berima ekon kanoni nyina so bia esa se enkrata waba bonte de batu dwa achirem se basic semeto tuye ewo community man na moye ewo asamata for no nya dia ohene osabere ma okon ne sa esase oye signatory edema eyesa sikasem enu ti ono so ba bonte be katam na Sompa 93.1 eye signature no ye opanyi oda no ehwe simple no ye bekoko yisika o ye discover fa ho ono eda no to chema eyampa esem no ekase no for the panyi fie ho no otua 115,000 Ghana cedis edema omo ewo bra na ni nyina no odi ne dwumadi etu form agudie ewo asamata mfo ebekum hene ansana ene ochehene otaje fo amote for panyi eye ni pabo atinta asamene de we pray two way so ochehene anase for panyi fie no enya de officially no maba bonten ede krata bia betudwa efa sama bekum hene eka ede tudwa no ehun kwabna ya da si bebre no amane ye bo nyame emwa o yenua anya kwa samata mfo en wogina epoye emantam no emu abusuafo ni afa nu abeka enwa ye ka mo se Sompa 93.1 FM enwumre no nsia kase ne egusu a ye de mambo no wadwenche no nsusuye fa beka enwa abra o ka enwa social media platforms so ahodo ni nyina so oko Facebook e Sompa 93.1 FM YouTube e Sompa TV ento so ye de mo e kokot ne cases akese be miensa ne koso wo court ne na ankoso e wo court kro bia na ne na dikan e yewura ato esienia papai na capital bank ya na anu egu ye no eye ne dia mama ni tua se na sem ne yatwea be fie mienu nie na enne na nka wo se court no e di ekokosi gina ye kobu asem no so odi fo so odi bem wo mu bu asem de betu bidwasere de na eje ohu ba bia suicide body ho no ebefa na enne court kotra asem ne so no a wo mo edi o manu yi ana so mbebu asem no a na attorney general mpanifo a wo mo ekoe ne na lawyer fo e de to judge nanim se owura to esi na jeatum se semfom so ba ya
wotua sika be 90 million Ghana cedis na no empenimfo de nemfom so a waye bia e de ache no eno no otemuafo no a wotena asem no so e de to empenimfo anim se omakwan ma owura atoasien ne bone ye na ne ye de waba begina court na se ye ba bebu ofo na osu betua 90 million ti yemfa obone nchewa judge ne chese ebema ebesoso bone so ntise de ekobasa no na chese kuruma se no wa ukuta sika bia sika wo nsem bia no obetima ye rough bia wo pe bia na obegina court say wo betua sika ntiefa obone nchewo eno ntema otemu afọ tena asem no so no ene wine sine minus ne times ena tutututu wo mu din a wo mu do o maye o madwene se yensuo yensase yemfudie wo mo ebese no yi girl ya sha hwan yi yache no mo ne tua deda se ejina court a asem ni di court a shemfiri saa na ne so mpedimfo kotena asem no so mo frɛ odansini a otoso 9 so media dance na opani Albert Apia yesi oyekuani ye owo denchira dominance na nafuo ewo bipotenten na okire se ohono mu agya wono de wo do no koko wo ye nafu a won ko hwe awura bi na fiase pen won na bai a Ghana ni bi susu di nanimi wo mo ba ye osean na me ye adwuma wo wosoro ha sei na madwuma no ba bi aduro no ebeba awura wo koko nim ebeba awura wafuo nim entije 240 million na for asase na mame oso so ode ne bedi ano so obeka se de bi so obeka se ane no hu ya ne so master t excavator na hwan hu sa atiesi efonum aka fonu nyina agu fom o 240 million no so a otua ne sope sa na de ma no eno nti owura no ne adanse okokodi wo court no na amache se nipa na wo court wo no mu nyina eho adwiri wo num na ofifi mu didi mu hwem ekokosi ase a ase enkrata no kra da asase no ho no enya ihya ho no ena ndi ngo so nipa foforo ena kyese aganafo ena omudu omanim akwa gyegea eno ti se okukokukomu a ono ihya ho no won hye dan hu se bi asase obenten ana se bi awei ne dia aganafo binum ena de omudi akwa gyegea eno ti ene owura Albert Apia woye kokokuani ya wote denchira dominance ye no kodi adanse wo court no wode to court nanim se ura ehya ho ane de ne bone a wadi no anya asem ketwa case number 3 eye ewura afia hwasinega ene tema high court 2 ekwa asetena na asetena omokoye ne yese yewura chairman wuntumi a woye titire ni MPP amanjoko no asantema sei e de asem bia ba bedan court no se ewura afia hwasinega no aye no dinatam agunu hu fi akansem a ensem fata de afa no ho enu nti wode ba bedan court no se omomfra fi ahwasinega na nsem no a wo ka no so wadanse a onfamatu bedwasere na mansan nyina hu so ni bi so a ene court no nhye na se chawpa no bepa no a wompa no asemi e wo court a eja edi court a shemfiri a na yentete ane se abri bi a court ebe fra asemi efi ahwasinega winsi wo na na mama brown eja yesi okotena UTV omu program oma tudin se United Showbase so ena okoke kansansem no ena na mama brown so ena se adwumadi odi ho chiame we kura de yi chiame mumu a chiame wone die ena kwame plus no mkotenetena so bi yeso rebi di Mr Logic omu nyina kotena sa program no so bi na sa da no afia hwasinega ekotena ase ekoke kansansem no na kwame plus to ho yeso wo ka bi Mr Logic no so no to ho wono so ka bi wa bra no munim sa asem wo court a Ghana mretia se sa asem wo court a eni kwanse ebedi hu nkomo o radio so enu ntia na court tena ase no wo mo sikosi broni ka bibi se contempt of court enu ntia afia hwasinega court no kire se won kodam 10 days and I will pre-sign wakodam 10 days na mama brown ne kwame plus ne eyo mo maka so no omuntua sika emfa empata court no ene chema wuntumi na Dr. Morris Sompa e ka lawyer fo a no mo ko edema chema wuntumi o chechera asem ne mu sei e de kire yen. Nobody, including lawyers, should try to criticize the matter, discuss the issue before the court, and discuss the merit of the case, because it will affect the fair trial and the case, and it will undermine the authority of the court. So we drag UTV, Benediction, Nana Brown, A+, Mr. Logic, and Ifua Schwarzenegger to court on the 9th day of, I think,
June or July there, they sat on UTV, the biggest show, entertainment show, and they analyzed the defamation suits that was pending before the court, and they thought that it's a criminal offense, a quasi-criminal offense, and then they brought it to court. Thankfully, today the court listened to my submissions and granted my application, and the fine, all of them were convicted. Father Dixon was convicted, Nana Brown was convicted. I was appointed Dr. Morris Sompa on your training. Can a lawyer for a coco at the match, a maroon to me no, or no, and na or ye lead cancer, and I just say on a dear moon, and an old church in Simu at the HS Sompa FM in some church for no. Nientia, and the court was say if Yashua nigga baby will be a police form coachino, no one found to prison. 10 days na Mama Brown so metua sika na kwa mie plus ne UTV impeding for so no emetua sika emfanye mpata emfama court no and the chairman wuntumi kasia no asi abusuafo me emfa ye nkai boy nsore so aduana abusua pani ya usu kontre hene ko fitawia agona samai brehoma maami akua bo atema wono na ne sunu mo ate ye frɛ ne bio agya ani opani kwabena usu obeme kranfo a wobre ne yire dofo da potosam na ye mobo no owura Thomas Donko enuano mane bema opani kwakusafo owura yiriti na poku wo jaman wo fasefo ne kwadwo usu amewusa emofra a wono maame afiri mu ne Michael Sekofi Priscilla Matikwei Mati afei manananom ye bright usu ansa Jennifer Amponsa abusua nyina da kabomu a wose yedinu sotia ne brabo se wo wura yire Beatrice ababio antibi wanom ne dadeboa anopreko onyamfinhia no de osiankron 69 wadne beto mpem eda memene da kwada so be post school park hamanache no 9 busua beto central hwenani achi ennedi ntitimu enimu baia the Church of Pentecost kwada so be ya ufusuma no kuntunwa ne ebeko ni nchinti agona samai eno ba akopɛ no krabia prem tubrani mu no obeba besim konwa e wo the Church of Pentecost kwada so na wo de ayabrempoyie kwasiada no obekɔ na asesom e wo Church of Pentecost kwada so central wo pompe Polican Hotel kwada so obetena nimu ha na odi ye no echiri kra no ahihye so se afade no black and white abusua duedue mu odue ba odi sini betri so nkobo abusua na omkatom di hye echi Azan for infa kase ne nsiri enso so magudie makonfo no emeto so na omobei group E matches no Costa Rica na Germany na ebo na Japan so any Spain na ebo ne nyino mo the live commentary ebebrem no be qualify the free group E ye na so manyumre na ya bo amali bia boga mene wo hini ni ama crunchy others was of mami premier ni ye sorry so agudie mu atwa so Sompa 93.1 Sompa, 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 Sompa.